Mae wastad wedi bod determined. Popeth oedd e'n neud amser oedd e'n babi, oedd e'n ddim yn rhoi lan nes bod e'n cael yn iawn. Mae'n surprise o'n i bob dydd. Oedd e'n wastad yn hapus, a mae e'n hapus nawr. Oedd e'n hapus fel babi. Smiles ar amser mae'n codi lan nes bod e'n mynd i gwely yn y nos. Mae wedi cael diagnosed o Down syndrome. I fe mae 50% vision dy fe. Mae tyma bach cerebral palsy dy fe yn ei cwrs a wedyn hypertomia. A lot o fe yn textbook, dyle fe stopo fi wneud a lot o pethau ond Michael bob dydd yn trio popeth. Michael, how are you finding it? It's so good. Yeah. Good. What is the atmosphere like? How are these crowds? Are they all cheering for you? Yes, they are. Halfway through, are you excited for the second half or? Yeah. The honest answer, is it? Yeah. It's okay, because what happens at the end? Chinese, yeah. Honestly, fi'n meddwl bod e ddim yn mynd i wneud ac mae, t'mod, i rhedeg 50 metres a 100 metres i fe oedd yn galed, ond oedd fe ddim yn moyn dampno a beth oedd yn moyn ac oedd e wedi gofyn am cwpl o blynyddau a i gweld e achievo rhywbeth mor fawr yn amser neithoedd e a oedd e wedi enjoyo fe. Rhedeg. Fawr, mor fawr, lot o crowds a selfie, codi, arian, a'r gyfoes mewn. Wnaethon ni cwpl o tears amser o'n nhw'n rhedeg lawr. Oedd e'n proud moment i fe ac oedd e wedi cael achieved his dream a i wneud e dy bobl eraill sydd wedi dod i lot o amser mewn i helpu fe. Byw i'r awr, byw i'r dydd, byw i'r eithaf yn llawn ffydd, teunau ddola dros y byd, gnad y horedi o hyd. Hi Michael, it's Mo Farah here. Just want to say to you, congratulations for competing in the London Marathon. I'm so proud of you. Well done. Good job. Hi Michael, it's Paula Radcliffe and I just wanted to say a huge congratulations on this extremely well-deserved award. It was inspiration watching you in London 2021 and I'm sure that everybody who did watch remembers the smile and the determination. Keep training hard, keep working hard, keep aiming high and send my best wishes to everyone at Wrexham Athletics Club. I look forward to hopefully meeting you soon. Fi'n proud o fe bob dydd, popeth mae'n wneud. Fi'n credu mae plant a adults Down syndrome, maen nhw'n gallu wneud mwy na bobl yn meddwl bod nhw'n gallu wneud. Maen nhw wastad a trio mor galed a maen nhw ddim yn gadael dim byd yn stop hwnna. Maen nhw'n shino fel stars. Maen nhw yn... Rhod o'r edi bob dydd. Rwyt ti'n ddigon berth y byd.